Yo, abusuafo said ye mo enim no mango brea obia eto eye aboba ebonu bi anase edua ebonu sense wo pe ate eye mango no na wono so enya eso emfaso na ekame akwa se Honorable Kennedy Akompreko Japan MP for Asin Central ne ho ansem ebebeto abonten enam entreni a chese wode ema journalist ba kono edie ebusuafo eno nam so ama chese wo bia esori a na wono so eka eye ensem no ebi nyese ye omomo ka no womo eka ne se bia bibi bai no kure na se de sena efata no ena womo eka ede esisu na eno na nam so ama ene de ya me ne wo eka sei edie Captain Smart so edina no ababeto ensem no emu ebia wode ne nsem etu edwane de wo chimo ene se or say tell him my silence period is over. I will expose him tomorrow. No any Captain Smart nsem one wode ababeto eye edwaye nim Captain Smart said they will see ekasa ACF brand actress wo Angel FM and I say Angel Broadcasting Network said they no kasa ede efa eno nam so ma ho nsense bebre asese wakokopiem wo media general actress wo ye onuamachi edwumedie enum na eno na actress ene dwade yi wodi ejina ni na fidie kase esom actress wodi entre ne bo kase ema MP for Asin Central SM yanka nkyere no na yema ne nto no na wo hunu sem say no kan waka na no atum no sa abre no atwam say no wo bie na no wo be kasa na wo kasa ma na hunu se say no ebrasom say mampanyi ene na pamfo wo mo emfre no na wo mo entoto na no anase wo mo calling no to order because wo ya free embra no ho anase wo ya free ye rules and regulations no den wo mo mane hunu se wo se wo make in line or like wo so won be in line with said ye nyoma esi etiem enye because of say na aban na wo so enti na chese wo baba be kasam ede akire obibia anyhow ni nyina Erastus Asaredonko ne ntrenya wode ema no achese no nam so much so bia eka bienu eno ena ama captain enso de na no atum na nsa na ye bekwa kan captain ensem no me kan mo ese ochade herbal center eno so yasen ema ye de adwumadie no ebebe so mom ochade ese yare biara eye honhom de ehunam ani ede wotenetem eno nti ehu ebehia so obefa ne number e wo screen no eso na woni no atwetwe eye enkomo na wache wo ne twa kwan na nam so ama ayaresa ayewo edua na yetoa ensem no eso say ena Captain Smart edin ensem no etu edua or say I am not afraid of him. My silence period is over. I thought he was a good man who is protecting the public pursuit. But Ken, you have done your worst. I will respond to you this time. Tomorrow, I will answer you on many things. If your own people cannot tell you the truth, I will. Get ready for me. This is why I will never join the Ghana Journalists Association. It is a useless institution and they don't care about their people. If the president is serious about the threat to the journalists, he would have acted. Why should an MP threaten the life of a journalist and be left to go? Kennedy, your time is over. I am ready for you. No any papa Captain Smart nin someone wodi etu eja ehu ni say Ghana Journalists Association no krampo no enya de so wodi ne hu ebehiem de biara de no krampo de se ko no krampo no hu ne se eyeku a emfaso bia eni so ba ne se wo mo ankasa hu nipa ne chese ye ka bibi de ti o mo krampo no muntimi nsore waka enko emfa emom nti wo mo po se ko no krampo de wodi ne hu dwan krampo na chese wo no krampo na chese o yeti bonkoso wo no enya de so wodi ne hu ebedwan sa eye ekonu de biara eda na se mampanyi ete honom na
na se wo hwe ema obitimi ebo journalist entrene epa ede na se won ka hwe emfa ho dia na che se nsentro adwuma na se wo mo won nsentro adwuma no emu no ase yemfa ebu ana ni die emfa emo ma na se ye like ye ndwene wo mo ho ye hu wo mo se wo mo eye nipa bia ema eno ene ne nsem odi etu dwa no wo chemu esem se mampanyi atimi ayen hwe han ama Kennedy esori o wotimi treti wo bia anyhow na wo mo entimi anka bibia nche no magya no ama nem sem kan ya waka dia actual journalist no ayekwa enkwa ede ene Kennedy wo ka ama na hunu se ne bre aso ai na waye ready pan ede ama no se wo no so no obeba bonten aba biebie ensem aniso ede ache na magana fo nyina ehunu nipa ban a wonabo Kennedy e Japan oye na wo fro senke wo no oye obi ache se wo Ghana akoma pa o che se wo Ghana ho odo ana se Ghana che se ya eda na akoma so ache se wo pe oman na enkoso no oman na enkanko not knowing say oye a different thing altogether oye a whole mood and kasa ache se hu ben ya se Ghana fo ebe hu nipa ban a woye na wo mo ehunu how wo mo so ebetimi afam edili with oye one abonensem wo de etu edwan na no na dodo na so eka esem say one abo ye den ya be ye privilege committee for enche ye de na kwakọ kopie mo ewo ho no mo bekwakọ yi eye ensem anu nti wono ye captain smart krampo no na eni kwan se wo de na no etu eye ensem no emu se wa ye ready for him the time is over and the time of ye silent aye over no wo baba be kasa no krampo nka won kana no entum na won hwe se nka mra ne na ndi se de se ne fasa de a na na wa baba nti na ye sa ne de na o mahunu se ampa wo ka asem a wodi kan na emu ma de ye media for anasem multimedia for article into their hand or more edena kwako piemu anase o ma 7-11 na enkofo so atwe ne nsem no dia wo fon se de o kan ye na entwe ye ne de na nka enu kwan se wode na no atumu ebi na no de bi no nso se aye no ano no honorable eyi obi a wo sori na enkofo mo nsem no wa babetena na tutu na wo kan enti se captain no nso ewo any information about Kennedy aye na se honorable won fa emra ememetu dwa na dodo na nso ehunu ye wo no so de wo ye ebusuafo won so wagye ntwefa ensemi ho enesan fabra ebebetu edwa ewotuma gyen eche comment section na like videos na share all the social media platform esu media eni ekria sikapa dasene yebesan edi ehya ebi makram.